Sanibona bafethu igama lami nguSanele aka Udonso Wenkabi. Bafethu sithi welcome back to Starting 11. Namhlanje besibukela igame ye-Richards Bay, the Natal Rich Boys versus Orlando Pirates amabhakabhaka, the Sea Robbers. So bafethu njengenjalo niyazi ngihamba nesibudo Grant. Shop kunjani? Grant. Hayi mnandi maswethu. Showcase. So bafethu before we get into the game bafethu ningakhohlwa bafethu ukusifollowa on our YouTube channel at Starting 11XI 11 number then XI starting 11XI. So sibuda mfethu ngicela ukuthi singenele kwigame chop it up ukuthi ibuye kanjani. Nginibingelele ma-followers wethu, ma-subscribers zethu. Sibonga umdala usasigcinile. Richards Bay bi-host Orlando Pagania. Ya Orlando Pagania eyiqeda kuwina ngey'kole ey'phezulu. Yeah, ne? Ya iy'kole ey'phezulu kakhulu nje futhi clean sheet. Yeah, ne? Ngamangala-ke namhlanje. Kodwa lento ngangiyibuka ukuthi yabona i-Pirates uma ngabe itholi egulayo. Iyazenzela, iyazidamzela. Mayithole nje egulayo. I-Pirates. Remember i-Pirates idlala ne-Kaizer Stars for 120 minutes. Ayizange ikore ngisho 1 goal. Idlala nehlathi. And after lapho yaphuma ku-Nedbank Cup. Yabo. So i-Pirates perform the best uma ithole egulayo. Wina ngo-6-0 sebethole i-red card labantu. Already umdlalo usaqala bavele ba-down ba-demotivated. Apha ndili baze benza neligujana. Yabo. Golden Arrows ukuthi kwenzeke kanjani angazi. Nayi ki-Richards Bay ebekumele mhlawumbe ihlatshwe ngo-3-0 akwenzekanga. Yabo akwenzekanga because labantu babuya kuwina ngo-5-0. Namhlanje baspende 45 minutes 47 minutes ingakoranga ngisho igoli eliyi-1 i-Pirates 47 minutes kodwa ibuya kuwina ngo-5-0. First half Pirates binama inaccurate passes interceptor kalula i-defense ye-Richards Bay imakela kamnandi ishaya counter attack ibamaka kamnandi omremi imaka kamnandi lapha opolisi but wonke umdlalo we-Pirates obethu uyaphambili ikakhulukazi lapha ka left ozulu umthetho bebengafuni lutho. Okay, so in the first half, okay, in the game, what is the Pirates got it wrong in this game? Never yenzile nje yangenza bathole point. Abaperformanga ngendlela efanele. Okay, first half bebehluleka ukuphaselana. Nansi into yokuqala. Futhi ama-position apolice Mofokeng angazi bebedlala i-position first half. Ama-corrections bawenze second half. And ukuze ibhali i-Richards kube yi-free kick elimnandi igoli elihlalwe yi-Sasco. Yeah. Gumede beyiclearisha ibhola lela i-Pirates lawela kumdlalo welo we-Richards Bay nakhona wal-set up elugumede azange asananaza yabhala 1-0 siguquka nje kuze after and beyisha asanele Barnes. Well done. Bengingasho ukuthi mhlambe nawe bungaba i-man of the match. Yeah, ama-counter attack even second half uthe ngaphuma avele yabohle i-counter attack. Ayizange sawashala ama-counter attack ebeyiwashaya of which iwona counter attack approduce amagoli e-Richards Bay. Yeah, ngoba ulokhujana leli lesibili ingene second half igoli bekuyi-counter futhi nakhona elimnandi kamnandi igoli kube yiloko ukuthi-ke i-Pirates ikwazile ukuthi i-recover. Umfukeng esedlala ngapha esayidini ka left ngathi u-Apolis ungene lapha kwi-10 again hayi Apolis ugeneral yebo waluzile amathuba ayi-2 ama-chances first half nakhona futhi bephazanyisiwe bemakiwe. Second half ibisihlangene umuntu nomuntu sekwi-position yakhe yakwazi ukuthi umfuke ngafake ibhola waphuma kamnandi wabhala u-Apolis yakhava ilokujana 1-1 and nakhona i-Richards Bay ibisixegisile kwilokujana yabona umremi unemtajela angazi noma nosibelebele yini
mina bengingasho ukuthi bengingamfaka uLokhujana ngale lo dlala lo le-colored elijinjini Van Rooyen ngale bengingamfaka azokwazi ukushaya lamaLokhujana cause laphana onemtatshela abekho that effective ukuthi badlalele iPirates eshaya abantu ngo-5-0 oTalent Mbatha ama-passes abe accurate sekuyophela umdlalo bengekho accurate ama-passes eOrlando Pirates ibhola belicinga umdlalo bekufanele ibhola liye kumuntu showcase ukuthi nginika bani ogebhile alithole kudlalo itouch because ama-long ball bengawasebenzeli iPirates ilama short passes bashaya ama-short and nakhona fanele ibhola lisuke emntwini lihlale emntwini ukuze izokwazi uLokhujana azange benze bengingasheshe ngimkhiphe mina nemtatshela yabo substitute ngibone ukuthi ubani uLokhujana and again if apolice akaphumanga mhlambe bezosheshe lingene igoli lokukhava kwiPirates nakhona le goli lesibili lishawe idefender kwiPirates Ibane inkinga lapha kwi-striking lapha kwi-attack ile nto angishoyo but mina ngithe uMakgopa ngene ngibona ngathi udlale kahle kakhulu uMakgopa left right kuukuthi ke i-creativity yabona uphumile apolice creativity ibingasasekho masekhona yabo ebingasasekho iLokhujana nalaba babhayiza bakhipha uAsanele Bhansi benze amaphutha afanayo iPirates benza amaphutha afanayo cishe leli goli lokugcina elishaya iPirates elishaya uLokhujana uCM mhlambe bekungaba igoli lesithathu if apolice akaphumanga bekungaba ihambe nawo 3 points yabo kube khona iphathe ngike ngayithanda ngathi iPirates idla kakhulu ihamba phambili ngama-shots or ihamba phambili ngama-pass kodwa i-Richards Bay uzalidlela iPirates ngale nathi idlalela amagoli sidlalela ama-shots manje yabe nawo ama-shots amahle by the way uplayer of the season azange ayithole igoli namhlanje bengaguli Richards Bay yabo bifuni yabona mawusenala abadlali esiswini nani abangena uApolice umuntu one-creativity enswempi iLokhujana nanokuthi ukushaya kwakhona kwePirates bebeshaya first half beshayele under pressure ukuthi sesiyalidwa hayi ukuthi sishaya i-reaction ukuthi manje naba beskorile iPirates biphaphama uma ngabe bekungena igoli ngakubo laba bebeshayela outbox bathule i-count abazovuka ngayo kuyobanjwa amaphutha imteteleleni umuntu nje uconsistency lo mthetho i-game ne-game so sibuda before sivala ucabanga ukuthi le game inayo impact towards 2 points dropped yabo and very i-difference angithi number 1 no number 2 2 points so manje nje 2 points plus another 2 of which ingayiwina igame elandelayo iPirates still ngeke isaba number 1 and mayiwina iSundowns next match of seku impossible ukuthi khona i-team ezokwazi ukuthi ishaye iSundowns futhi iSundowns mayiwina izoba na 4 points clear of which ine advantage ukuthi ingadraw noma ingawini iPirates iSundowns idraw izoqhubeka iSundowns ihlale ku number 1 so the pressure increase or increase i-pressure yabona so long nje kungeze kuba khona egulayo izothwala kanzima yila bezobona kahle ukuthi kahle asisiyo i-best team but uma ngabe sithole egulayo siyapenalize so kanje Pirates idlale 23 games 24 besele na 7 Pirates so do you think iPirates sengawa drop more ama-points kuzodepend ukuthi idlala nobani makuseza abadlali abafana makuseza i-team efana noSwelele because idlale 24 right iSundowns 23 games sele 7 Orlando Pirates idlale 24 sele 6 do you think le successful
bedrope more. uma kusekhona oswelele abagula ngithi Sekhona amazulu I think plus Yabo. ne-Chiefs. ya okay i-Chiefs bangayishaya amazulu bawashaya but makusekhona iswelele possible draw ingalandela because isikhukhuna ngisasithembi possible draw makuthi iPirates isene-fixture yelokhuja i-draw isengalandela ya isengalandela So bafethu kunjalo Mamelodi Sundowns out of the country Orlando Pirates ithuba ukuthi hayi-ke thathani-ke madoda. Orlando Pirates ithi I know le situlo siyashisa thina singenzi thina maso defend i-position yethu number 2 right. Kodwa anyways bafethu ipolipola ziyakhala danke siyabona.